chibai ule tuna hoarding poster kan hmu hi chan mari aizola omani a then khat chuan kan kalpia satlia mai thinin karing ke chuan ka hmu apiang in ka chiam non thin mom le thlum eitam hi nunna ti toy tu ani ti ani a Mizoram Sarkar Directorate of Women and Child Development in antarani model pakhat a upat nu po anal tak le hrisel that taka om chu anal na le a hrisel na thuru kan zota chini atanga siam thil thum ka ei ngai lo wang ani ti in a chang ani ni tin atel lawa kan om thei si lo kan ei le in tam tak te hi min ti hrisel lo tu le kan nun ti toy tu ani theya zuk le hmuam lam chu soilawa lenga da ta ila ati mek te po in tha an ti bik lem lova zuk le hmuam rui thei thil engma ti lo tura min kai hruaya min lo zirtir tu kanu le pa te chunga hian kalom top thei lawani Bible in tharau ra ati te zinga in sum theina atel ti kan hria a eile in te po kan ka intuitive yaw ma se kan hrisel na a khoi chha thei tla tawangin du tok to ka eilovin in sum then na poimo a eile in mai ba ka kan taksa ti che tamte tuithiang hlim in tamte apoimo tak zetani kan thi hun tur chu pathian thu ni ma se thi hun ngak theu hrisel thatak le harwang taka kan om theinan eitami du chuan eitem ro ti thu fingkha shereng thinang u mom le thlum eitam hi nunna ti toy tu ani